ngekuba nathi sesanini mhlamba abantu mabekubona ukuthi ngathi uyaphumelela empilweni kube nalento leyo ukuthi hey ubani wenza ngemithi hey ubani uthwele hey ubani unani ngithanda lento le obuyele kuyo wafike wayigqamisa kokuqala ukuthi ekhomba ukuthi kokuqala amadlozi akini uyakwazi ukwahlonipha uJehova lo okhona uyakwazi ukumhlonipha okumhlahlandlela komunye nomunye ukuthi kahle lezi zinto lezi sifuna ukuthi ubuyele emuva la ujabuka khona akusikona ukuthi mhlambe kusuke kuyizinto thizeni esuke sizenzile kodwa kusuke kukuphusha nangamandla ngibonga kuloko ukuthi empela ukugqamise namhlanje ukuthi ikakhulukazi okubonga kunakho konke yidalwa zakini kanjalo noJehova ophilayo. Ngizama nje umsakazi ukusho ukuthi ngalo mazwami wayethe omunye baba wangapha ngakithi waye kethi kimi usuku ungaphumeleli uma abantu bengakasho ukuthi uthwele khona umuntu phansi noma emakhaya othi I will fight till beze bethi abantu ngithwele ngoba uNkulunkulu mayekubusisa ukubusisa ngalendlela yokuthi akachithi icala uyaqinisekisa ukuthi uyakubusisa futhi uNkulunkulu mayekubusisa akufani nokwakho wena usukuzenzela wena kuba uyaqinisekisa uwenza kubabazeke uNkulunkulu mayisuke ekubusisa kubabaza wonke umuntu uthi hawu lo muntu hawu uthenge futhi into enje uthenga umuso nje lo muntu wenza ukuthi hawu lo mculo usehlukanisa unyaka lo mculo usewina 600,000 uNkulunkulu okwakhe kuyabatshazwa ngoba kusokungamandla kaMdali angalinganiswa namandla omunye umuntu awalinganiswa namandla enyanga awalinganiswa namandla awonke umuntu ongathi ula emhlabeni amandla ongabona ngifuna ukukhumbuza abantu bami ngoba vele ngilapha ku Facebook live njengamanje Khuzani King Lamlenze Mpungose page lami live ngifuna ukubakhumbuza abantu ukuthi asingenze emhlabeni ngathi saziletha emhlabeni walethwa uNkulunkulu wena ungakazi ukuthi uzoze emhlabeni uNkulunkulu waba neplan ngawe wena ungakazi ukuthi uzoze emhlabeni impilo ephilayo phila intando kaMdali injengoba injalo noma ngabe kuthiwa ungizonda kangakanani kodwa angeke uzukwazi ukufinyelela ekuvimbeni intando kaNkulunkulu ayihlela ngakafika emhlabeni akudingi ukuthi ngize ngithandwe isitha sami ukuze uNkulunkulu afeze intando yakhe kudinga ukuthi mina ngibe semhlabeni ngiphile uNkulunkulu afeze intando yami ngoba intando yakhe ngami ngoba uNkulunkulu has got a plan mina njengoba ngikhona ngazi kusasa kuzokwenzakalana empilweni yami angizazi ngizodlula nini emhlabeni uNkulunkulu kuphela waziyo ukuthi kusasa ngizowinani angazi abantu abangaka abangithandayo angidalelanga mina ngiyilethanga mina anginawo amandla okungena enhlizweni yomuntu umhlale kwenziwe uNkulunkulu wakubona lokho ungakafika emhlabeni noma ngabe kuthiwa ngizonda kangakanani ungahambi ukhuluma amanga uthi mina mhlambe ngizivotele ube kodwa ulazi iqiniso ukuthi ayikho leyo nto yokuthi ungakwazi ukuyivotela if kuyikhona ioption yokuthi uyakwazi ukuyivotela abaculi abahamba bethi banemali ngabe bayivotele kunamhlanje but ngoba yikho lo option nabo akwenzekanga yabo so mina ngithemba abantu ukuvuka kwami ngihamba ngikhankasa ngena emarenke ngena yonke indawo ngihamba ngikhankasa ngoba alikhe lalingekho elinye ithemba ngaphandle kwelokuthi ngithemba abantu ukuba uthwala likhona ithemba lokuthi ngiyazi mina ukuthi ngingakwazi ukuyivotela kwenzeke ngangeke ngize ngikwazi ngisho nani ukuthi ngize campaign so kufuneka bazi ukuthi lokho kwenzakalile namhlanje empilweni yami njengoba ngijabule kangaka kwenzeke ngentando ngenhloso yokuthi abantu banginikeze isineke bathatha ezimalini zabo engifisa uNkulunkulu abandisele kuphinde futhi uNkulunkulu wagcizelela intando yakhe ukuthi makwenzeke everyone olwisana nempumelelo yami is against intando kaNkulunkulu kumele kwazi lokho ngoba umdala engaka ubengeke avume ngihlukanise unyaka umhlaba wonke jikelele uba bengabe bengentando yakhe so if when you are fighting with intando kaNkulunkulu it's on your own wena wazi uzotholana but mina ngushoyo no one can take anything from me uma uNkulunkulu esathi yes yabona kuba usaselapho ngiyafisa ngempela abalaleli emakhaya angazi ukuthi le ndaba iyolunga kanjani yabona ngeke ngayibuza nangilanga ngihlezi
ngiyaphosta ngasho ukuthi almost yonke into osuyipostile ku Facebook ngihlezi ngiyibheka noma mhlambe ngisuke ngingacomment or mhlambe ngisuke ngingalike kodwa nje esikhathini esiningi vele ama comment akho usually ngikubona uposta every day ngeke ngizibuze nangelilanga uma ngibona ukhuba apho noma mhlambe anikwa inhlamba ngoba ngiyaye ngibona esikhathini esiningi abantu noma uposta nje ubonga mhlambe kunabantu thizela abasuke mhlambe bayigidela ingoma etijele umuntu avela ngene ngenhlamba akuphoxa ngenhlamba akukhaya ngenhlamba ngibuze ngilanga ukuthi kodwa ngabe uma umculi ngizokhumbula futhi ukuthi stage yakho isase phansi kakhulu ngibuza ukuthi ngempela ingabe ukhuba umelana athini nalesimo ngoba ukhona nje umuntu okangene avela afake nje inhlamba afake inhlamba nangezinto ngempela ekungamelanga ukuthi ngabe ziyamdinga noma mhlambe uyadinga ukuthi angene ngazo so ngiyafisa ukuthi angazi lento le iyohamba kanjani mhlambe ekhambeni kwesikhathi abantu bakithi bake bafundiseke ukuthi uma ngabe umuntu wakithi omnyama ephumelela semshayile izandla simbongele ukuze kusasa sikwazi ukuphumela ngoba lezi inhlamba ezinye zakhona uyazibona kuba nawe mhlambe noma ungaphenduli ngoba esikhathini esingawufamisanga ukuphendula but ngiyacabanga ukuthi eziningi zakhona zalezi inhlamba usuke uyibona abanye kuze kuphendule abalandeli bakho bakuphendulele ubone ngempela ukuthi lezi zinto zisuke sezingaphe kwamandla ngoba uthola ukuthi kunomuntu ovele ngangena eFacebook avela ahlale nje ngenhlamba ukuthi mhlambe akubongele ngoba singabantu konke esikwenzayo sidinga ukubongelwa sifisele futhi inqubekela phambili angazi ukuthi kuloko ingabe kuyolungiswa ngokuthini kuba engakubalula nje umsakazo wami ukuthi baye bethi ke esikoleni never argue with the fool akekho umuntu emhlabeni ophumelelayo ongekho ongenazitha uma ekhona ngitshele ukuthi ukuphi ngiyombuza ukuthi wenza ngani akekho umuntu ophumelele emhlabeni ongenaso isitha i-challenge yempumelelo inkinga obhekana na isifo oba naso uma uphumelele ukuthi ube nezitha uma ngabe empilweni uphumelela kuba nesitha against wena ngifike mina endimeni ngizozama ngangena sitha ngifike endimeni nginethe ngaqala mina ngasebenza nomjengiseni ngasebenza nezinsizwa abantu baqala abantu abaningi nabe banganakile baqala banginaka bangithanda ngalendlela abathi hayibo umtshengiseni madoda ungeke asebenze nomfana ongena talent shilo umfana une talent ngalandelwa abantu abaningi emva kwalaphi lapho mina ngaqala khona uba nezitha namhlanje ngikhuluma kade ngingakhile mina umuzi kababa ngihamba nje ngihambela ngeadvance nginede ngakho umuzi kababa ngathenga izimonto zaziqala izitha even namhlanje each and every step osithatha empilweni yazi ukuthi uzojikelwa abantu kade uphila nabo abantu ophila nabo abakujikela ungenalutho abakujikela ungena movement people are against the movement yabantu abaphumelelayo uma ngabe namhlanje unabangani ophila nabo noma unabantu osebenza nabo enzwanayo nabo uma ungathenga imoto namhlanje ebanganini bakho kwaba u10 kuzosala ba u7 uhambe uyothenga umuzi namhlanje ebanganini bakho aba u7 kuzosala ba u4 uzugcina ungasena bangani ekugcineni kuhlangane nawe kuthiwa kuhlangane ngegama lakho kuthiwa uyathakatha uyaloya uthwele bona baphumelele njengenxa yakho yingoba isitha somuntu isitha umuntu sithola ngempumelelo umuntu ongaphumeleli awungitshela ukuthi kumuntu nje oyiphuzela utshwala oyihlalele emakhaya osegiva phile ubani isitha sakhe ngoba engahamba edla yonke imizi lephakelwa iqhwetshwe edla yonke imizi ngeke aza afakele ngishushevu mina mangasuka namhlanje ngithi ngeke ngithathe ithuba lokuthi ngifuna ukuhambe ngidla yonke lemizi ngeke ngifike kumuzi wesithathu ngawudlila ushevu ingoba impumelelo ukusebenza kanzima engifuna ukusho abantu abayeke kuba ngamavila behlalela ukuthi bona bathemba ukuthi abantu mabephumelela bazothi bazivotele bazothi bathwele work hard uma ngabe uhamba uyotshala ensimini kuze uzovuna awukwazi ukuvuna ungazitshale lutho njengoba mina ngangihamba ngicela amavoti ngoba ngangitshala abantu babona ukuthi lo muntu uzimisele uyayifuna lento ngakuvune ngangutshala ngomhla ka31 sizodlala abantu abarelaxile abazihlalele abanethezekile abangafuni ukusebenza kanzima
balinde ukuthi ingane zabantu out there mayiphumelela bese bezozibhixa besho lokho nalokho. uNkulunkulu ngithi uyababheka, uNkulunkulu babhekile. Mina abantu abayizitha zami kumele bekwazi bengayitsheli ukuthi balwa noKhuzani. Iphutha abawulenza empilweni yabo ukuthi bayitsheli balwa nami. Hayi, uma against mina awulu nami, ulwa nomuntu owanginikeza lesiphiwo ukuba ngisisabalale semphakathini. Loyo muntu ongabona uzawudila nawe. That's why mina abantu abangihlaselayo most of the time abanye gcina kube sengathi abathathi kahle. Ubona ngathi umuntu senza izinto engathi akasayiboni kahle. Yabo uthotho omunye umuntu uyabona ukuthi lo muntu kwenzakalani kulo muntu. It's because uhambe esukela abantu iphutha esilenza empilweni iqhawe ngale ngingamoshela isikhathi elokuthi uma uphila empilweni uhamba usukela abantu zonke idala zalaba bantu noNkulunkulu wadala laba bantu ukuthi beze emhlabeni wayebadala ngenhloso. Uma wena uhamba basukela bonke laba bantu behambe bekhala ngenxa yakho. uNkulunkulu umdalo wabalethe emhlabeni kanye nezidalwa zabo ezifisa abaphumelele zivimba wena impumelelo yakho wena uqobo. Ingakho ngithi mina wena ophila emhlabeni ongizonje ngamanje la ukhona ungamsukeli umuntu. Uma usukela umuntu uxabene nesidalwa sakho, uxabene noNkulunkulu wamlethe emhlabeni. Wonke umuntu uphila ngentando kaNkulunkulu emhlabeni, but uNkulunkulu uyama nomuntu abamdelelayo. Kuba imzuzu semhlanje kumbana nje ihora lesine sivele siphume siseleke thina imculo empela nje eohlweni lomculo kaMaskandi nje umkhonda FM. Ngale kaloko futhi asekunikeza nje mhlambe nje imzuzu emibili uhlelo lakho mfundisi kakhulu ukuthi sibe nawe uzosenabela mhlambe uzosivula ngesimo nje ososithulele sona wasinika nepicture ngoKhuzani. Omunye umuntu uyasho ukuthi ucabanga ukuthi impilo kaKhuzani ihamba kahle ngokuthi yilo lonke izwe ubona zonke izinto ihamba kahle. Kodwa thina sithi isiningi esihlala kuma social media siyayibona izinto ngendlela ehamba ngazo. Kodwa ke imzuzu jibe mbili kuba sivele sule port uhlelo lethu. Engingafisa nje ukusho amazwi nami okugcina ukuthi ngiyabonga kubona bonke abantu abangivotela nje bangwinile. Ngiyababonga futhi laba abahlezi bengithuka ku Facebook. Njoba ngilive nje zikhona inkabi zami eingenayo ezisho noma yini ezithandayo. Baningi ke kodwa futhi abangithandayo uNkulunkulu wami ngichazwa yilokho. So uma uthuka umuntu uthuka mina wena wazi ukuthi wenzani. Kunabantu emhlabeni ngangayisho lento qhawe emzuzu yakhe simbili ngangasho ngathi emhlabeni sidalwe ngezinto engafani. Baningi abantu abeze emhlabeni ngenhloso engafani. So umuntu emhlabeni wena ungazi umxeke ukuthi lo muntu ngithukela ngoba angimazi nje ungimazi. Kanti umuntu wenza into ayizele emhlabeni. Yilona talent lakhe lelo. Sona siphiwo sakhe leso. Emhlabeni ufezekisa intando kaSathane yohamba ethuka abantu abangenacala. So ke mina I love them because ngiyazi ukuthi enhlizweni zabo bangithanda ngoba ngeke lokhu nakana nomuntu ongamthandi. You cannot even uzokhomenta epage lomuntu ongamthandi. Angeke ukwazi ukwenza lokho. Uphomena ngoba vele uyamthanda uyazi ukuthi ukhona kuyachaza futhi ukuthi lokhu umbona. So nje angistress ngalabo abantu abangithandayo abenzela ngitrende. So ngithi bafowethu abangithukayo imnandi kanjalo abangithandayo uNkulunkulu ababusise. Right kuba uphile futhi asembu nakulonyaka empela nje nakulonyaka ka2021 masiya lapha ku22 siyaphinde ukuthi sithole ingoma kaKhuba ngoba lo mlando kaKhuba esufuna ubele uqoshwe njalo uhlala khona. Siyabonga futhi wami ngokuphakamisa umculo kaMaskandi ubeke kulezi ngosuku lona njengamanje. Siyafisa ukuthi ungabanaka abantu abaningi uqhubekele phambili uNkulunkulu